Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku bereyim gudarê dike. Salav û rêz û hurmet û li salav û rêz û hurmet ji we re her wisa salav û bereketa Xwedê Teala li ser me we hemî Müslümanan be. Xwedê Teala hidayet û îmanê têke par ehlê kitab kesên ne Müslüman jî ew jî werin îmanê. Xoşku bereyim bi hurmet ez îro bi çend deqa ji we re behsa rastiyê bikim ku rastî di jiyana însana da çi ye. Yek ji exlaqê Müslüman herî bi nirx û hêja ku di nimra yekê de derece yekemîn de tê hesabkirinê rastî ye. Rastî vaj duyê derewa ye. Rastî divê merov rastiyê bizanibe ku nekev derewa. Her du mijar bi heva girê dayê. Geva me re rastî zanî direw xwe derdikevin meydanê. Merivê dirêwîn bi rastî jê tê diyar ku ne rast e. Vêja pêşî divê mere bi nefsa xwe re rast be. Devê pêşî mirov bi nefsa xwe re rast bi ku paşê gava duyemîn rast were bitirî. Dema di jiyana însana da gava yekem mirov rast bavêje, gavê dinêne hêdî hêdî bi xwe bi xwe çawa dibe gavê dine hêdî hêdî bi xwe rastiye qebûl kirin. Em wisa bibêjin. Xwedê Teala divê însan bizane bigo ev vücuda me, ev bedena me, Xwedê Teala ev ji axê xweqandiye. Xwedê Teala pêşî ax piştî wî gava Xwedê Adem hewa çêkir, paşê ji Adem hewayê jî em bê ji diropekî avê Xwedê Rebê Alem em xweqandiye. Xwedê Teala di sûrê Rum ayeta 20 da dibêje ve min ayatihi Bismillahirrahmanirrahim ve min ayatihi en halakakum min turabin thumme izen entum beşerun tenteşirun. Divê Xwedê Teala hûn ji axê xweqan paşê hûn bûn beşer kirin beşer û paşê hûn li dunyayê bela bû. Beşer manawî ew mexluqê tê dîtin. Beşer cin nayê dîtin. İnsan beşer e cin nayê dîtin. Ji me şêtira Kurdî divê ji me nayê dîtinê mirov jî beşer tê dîtin. Xwedê Teala divê ayetê da me dide zanîn ku em ji axê hatine xweqandin divê em bi xulqiyeta xwe re rast bin. Pêşî em ya qebûl bikin. Her wisa Xwedê Teala di sûrê Fatir ayeta 11 da dibêje Wallahu xalaqakum min turabin thumme min nutfetin thumme cealekum ezvaca. Divê pêşî Xwedê Teala divê ewil Wallahu xalaqakum min turabin Rebê Alemê Xwedê Teala hûn ji axê xweqan paşê ji dilopekî avê xweqan paşê hûn kirin cot kirin zor kirin zewj kirin jin û mêr em bêjî em bê nêr û mê. Ev her du ayetê hane nabe me dide zanîn ku Xwedê Teala em ji axê xweqandine em ji axê hatine xweqandine divê em rastiya xweqandina xwe qebûl bikin û pê bawer bin ku karibin gava pêşî bavê. Ava gava yekem gava em bi nefsa xwe re rast bin gavê din hêdî hêdî rast e. Baş e em çawa zanin ku kelamê Xwedê Teala rast e. Gava Xwedê Teala dibêje min hûn ji axê xweqandin em çawa zanin kelamê Xwedê rast e. Xwedê Teala di sûrê En'am ayeta 15 dibêje ve temmet kelimetu rabbike sidqan ve adla. La mubeddile li kelimatihi ve huve semî'ul alim. Dibêje gotinê Rebbê te tiştê ku gotiye, xeberê ku gotiye, agahiyê daye, derheqê tiştek de xeberekî gotiye, agahiyê gotiye, tiştekî gotiye, temam bî gotinê wî rast e. Xwedê Teala derheqê çi da xeber dabe, derheqê çi da agahî dabe, di çi hewedîs şan dibe, sedî sed rast e. O derheqê çi da çi hukm dabe, hukmî wî sedî sed rast e, tê de xişûşe tune, em bê kemasî tune. Ji van her du ayetana tê zanîn ku gava Xwedê Teala divê me hûn ji axê xweqandiye, eva gotinê Xwedê rast e, ku mirov, mahiyeta mirov, terkîb û mîzaca mirov ji axê. Gava em vê rastiye em bi vê nefsa xwe re em rast bûn, wê şaxê divê derece yekem de bin Rebê xwe re rast bin. Yani gava em bi Rebê xwe re rast bin divê em bizanibe ku ev vücuda me, ev bedena me bi serê xwe nehatî meydanê. Xaliqekî mutlaq heye ku ev vücuda me çê kiriye. Gava Xwedê em bizanibe vaj axê çêbîye deme ev vücuda hanena xaliqekî mutlaq ev vücuda me ev bedena me çê kiriye. Ew jî kî ye? Rabbil Alemîn e ku em îbarê pêtînin tê. Gava însanekî bi Rebê xwe re sadiq nebe tu carê navê sadiq.
دبو كنت مجارة كذا صادق به قوتنا كراس ببيجي دهنك حق وحقوق بجي بينوره ام ببي حقي خالكين ناخو خبره كراس ببيجي دهنك مجرد راس كوبه هن اخلاقي قنجو باش هبه ابا اهلي با غربي وصانه كسي مسلمان قال لك انسان راس هنا راس كونه لي ناي قوتني او صادق بونا كو خدت بعضك ناي قوتني كسر صادق دورا قوا مرو صادق بدي مرو بربي خلا صادق جبروي دبي بالديني ورا صادق دبي بالبيغمبري ورا صادق قوا تو فانا هرس صادق نبو مجاري عدالت داد مجاري ما في مروه داد مجاري خف كار وكارمن دادا تصادق بيجي اوانا للدنيا دمينن بريك اخلاقي قنجو باشه للآخرت البارة بالعالمين تو فايدة كيوش ترى بيشي إيمانا مرهبة جبري خد تعالى دبيجي يا أيها الذين آمنوا أي كسيكو إيماناني هاتية اتقوا الله خده بترسن يعني تقوى داري خده بكن يعني معنوي لغورا أمر فرمان خد تعالى حياتا خد تكوز بكن جو گناه نكن بقانون نكن كما خد تعالى گناه نكن يعني بقانوني نكن قانون من بالبي نكن تقو خدار او باسا حكمه كده حكم شرعي كيف جك باشد بي تقول الله يعني اف قانونكم من دبي مجارد داني هم في قانون هني بنبي نكن ناوي معنا تقوى دار يعني هون هم بربان قانونا برز وحرمت به گناه نكن قانون من بنبي نكن بقانون نظام بقانون بالنظام تابقر وكونوا مع الصادقين هم ببنجي كسي راست هم بكسي راست قورة راست به راست قسك البار راستا به لجام راستا جي راستي جي خواب بقره بره حلوستا كوا تمر حلوستا و حلوستا قر راستي به جبر بي بكسي قنجو باجدا تبقره بكسي انساني ام ببه دروين جي دروين دور بكهوه جي كسي فسق و فجوري دور بكهوه جي كسي منافق و نفاق و شر و شقاق ناب مسلمان دا بلاف دكه ناب آجلا دا بلاف دكه İnsanı nebaşı nebavermen dur bir kere. Hum bir kesi ras rabı, müminen rabı. Mümini Xwedê bazı ki, ev ki Xwedê Kur'an'la bazı ki, ne o Müslümanı ki ilo benavê muhafazekariye, harm û fêlbazî û dirê û boblat û boxtarat ki suye hevdû, tamamı bir adaletiya dike, kava weri jî weri meydan dibere ez Müslüman muhafazekarin ter canan meca xwe dike, em behsa wana ki. Ew Müslümanı ki Kur'an behsa wê dike. Ji vê ayet anê tê zanînê, بله راستی دوی صفت هر انسان کی لاره خدا تعالی رب العالمین دوی مسلمان نه مسلمان هر کس راست به لیگوا کسی نه مسلمان چو حضور خدا تعالی حساب راستی بارا ناوینه خدا تعالی حساب ایمان بارا دوینه و شما ایمان نانی لو کسی که دوی از مسلمانم ایمان آنی هاتیه دوی ام ببیجن درو نخوشیک معنویه دوی راست به راست اخلاقه که خمل و زینت کامرویه خمل و زینت کامروی درو ام به نخوشیه که معنویه دوی جدروا دور بکیه تم راست به راستی چیه او تشتا کو ته دیتیه ته بویره که دیتی قومیه حادثه که چه بیه ته تشتا که بیستیب چاوی خواه دیتی آن تست بهستیه ته تشتا دیتی او تشتا ته بیستی چاوا بی وسا بحث بک راستی معنوی او هر وسا انسان هنا ام به دو جوره درو هنا ام سه جوره درو هنا یک تکلی مرا تنی رای انسان هم اشخورا کری صحبت جبرا مثلا بیج بود حتی بازار ترته 1000 ریپ و افترای سوی خدا دکد و ما هوا کری برادی خدا ده تشتی کن نبی بی هر وکی بی و جروکه کی باز و تئاترو باز دوی منوش بیاد دور بکره بسکن لورا ضرره و نفسه تنی رای درو جهی نفسه به جواکی رای افتراض کسیه که فسادیه دکه ملت برده هفدو فتنه درد که و کشتن درد که و مال خلقی خراب که جنون بر هفدو برده ده آیله پرچه ده و جواک به هفده که و آواجی یعنی که و گله که به قاده ویه هیه جورس سیان درو او که مرو افتراض کسیه خود تعالی سنا به خود تعالی تشتاق قصه که او که به رضا کسی بود و از مله و عالم و زانه دین اسلامی او سنا وان کاری واده که دوی مرو درال خواده نک درال مریان نک و هر وسط درال نفس خواهی نک درال ساغاجی نک درال
مرو دبي تم راس بم بلا خو بده پیغمبر علیه الصلاة والسلام درق درودا حدیث کی هي دبي عليكم بالصدق قال لي انسان دبي قال هم راس بم فإن الصدق يهدي إلى البر دبي لورا الراستي مرا داجود وسر قنجي باشي وإن البر يهدي إلى جنة قنجي باشي رنديجي مرا في جنتي وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا دبي إنسان قوا بردوامي راسي ببيجه راس بردوامي راسي ببيجه حتى الباخذ تعالى كسك صادق كسك الراسكو تنفسان داري وإياكم والكذبة وإياكم والكذبة دبي هون حفظة خابكن جدروا وإياكم والكذبة وحفظة خابكن جدروا فإن الكذبة لو ردروا يهدي إلى الفجور مراد بعد مراد سوق سر جنادك مراد دروا بك جنادك يعني مراد سر جنا مرو جنادك وإن الفجور بيجمان أم بجناجي يهدي إلى النار مراد باغر رياوي تر باغر وما يزال الرجل يكذب eğer insan her دوام دروا بك her tüm دروا بك ويتحرى الكذيبة وهر وصا دروا يخد دوباره بك قد ترجي برناده حتى يكتب عند الله كذابا حتى الباقي ديجي كسك دروين تي حساب كرن بيجي قال مسلمانا دبيهم بزانه بكو درو نلاقي مسلمانا مرو جرى دروين نبا دبي آگر مالا دروينه كتي كسي جي باور نكري جارك دو جار سي جار ام بي درو دو روحيتا مرا رودني دمجي مرا رودني دو نخواشكي معنوي دقالكو مرو دروات كبرو بين نحس مرو درواتك بحنكي بيش دروانك جي اخلاق مسلمانا يكذي من راسبه راسكوبه بربي خورا راسبه بالديني ورا راسبه ببيخمبري ورا راسبه بنفس خورا راسبه بجنا خورا راسبه بزاري خورا راسبه بمالباتا خورا راسبه بملتي خورا راسبه بإنسان راسبه كو تو هم بویژن رضا خود قزنج بکه هم لبی دنیا انسان که خنجو باش هم بوی خلشته مفاید ببینه و استفاده بکه و هر وسا رجعت شو حضور خود ترى خير وخلاطه ودده حتى جارك دن بيمدي خير وخشيدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته